na nenge nienda utavya mutuse ayakani yake budia ni sia ni twamunenga mathango ba mbunge asome mako impeach Gachagua niona nitonene bia muno lakini heshima ni important muno kesa thani adumu tusagwito masabale maingi ni kwithia nditu kalana heshima nako undu wa kusoma mathango tune undu no ithe twa decide no wa kusoma na tweza unengo muno undu chayo kiandike kitho cha somi wono anybody na therefore kusoma mathango utwikia ni utinde thini andu koguo nthe wa somie mathango let us now concentrate on delivering to the people chukila na ndo no kumwa advise tesi esobiane muno na muzimba na langi na mbaluka ndasobiane amo muno ndaketho first time one time MP nako ni tutethezio andu mageti tuchake etho ndo tutethezio andu mageti ila ingi zikalilo na yumbe tina tibangite muno na timo connected to no tutethezio andu zaidi magathi mageti isu mekalila